Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatangije kumugaragara isiganwa ry'amagare rya Tour du Rwanda 2025. Umukuru w'igihugu kandi akaba yagiranye ibiganiro n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare ku isi David Lapartien ku hazaza h'uyu mukino mu Rwanda. Ibindi kuri inkuru turabigezwaho na Adams Kwizera. 4, 3, 2, 1, let's. Kuri iki cyumweru Perezida wa Repubulika Paul Kagame na David Lapartien uyobora ishyirahamwe ry'umukino w'amagare ku isi UCI batangije kumugaragara irushanwa risenguruka u Rwanda mu mukino w'amagare Tour du Rwanda. Muri aka gace ka mbere umukinnyi wahagurutse mbere y'abandi bose ni umunyarwanda Jean-Claude Nzafashwanayo ukinira ikipe ya World Cycling Center. Mbere gato y'itangizwa ry'aka gace ka mbere prologue muri Tour du Rwanda habaye ifungurwa ku mugaragaro ry'ikigo cy'icyitegererezo kizajya gitorezwamo abato mu gusiganwa ku magare, aho kizaba gifite amashami mu turere dutatu ari two Bugesera, Rwamagana na Musanze. Ndayishimiye Samson umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare Ferwasi yagaragaje ko iki kigo kizafasha mu kuzamura no gutyaza impano muri uyu mukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda. Ku isi hamaze gufungurwa 11, natwe rero muri Afrika iyi ngiyi ikaba ari iya kabiri, iyo muri South Africa imaze imyaka myinshi, ikaba ari yo gufasha umukino w'amagare muri discipline y'aya magare mubona dukoresha muri Tour du Rwanda, road racing, sibyo. Hakaba harimo gucoachinga aba coaches, kwigisha aba coaches amareva atandukanye, aba mekanisiye, aba komiseri, ariko tutavuze abo mu Rwanda gusa, tuvuze abo mu bihugu byose byo muri Afrika, binashobotse n'ibihugu byo muri UAE nabo bakaba baza kubera amaklima agenda atandukanye. Ikaba iri designed mu buryo butatu, hari Musanze, hari Rwamagana, hari Bugesera, kugira ngo dukavaringe byose. Perezida Kagame kandi yanaganiriye na David Lapartien uyobora ishyirahamwe ry'umukino w'amagare ku isi UCI, baganira ku ifungurwa ry'iki kigo ndetse n'uko Tour du Rwanda yazamurwa igashyirwa ku rwego rw'amarushanwa akomeye ku isi. Adams Kwizera, Televiziyo Rwanda, i Kigali. Aldo Talieu ukinira Roto Development Team yo mu Bubiligi niwe yegukanye umunsi wa mbere wa Tour du Rwanda 2025, aho yakoresheje iminota 3 n'amasegonda 48 ku ntera y'ibirometero 3 na metero 400. Byinshi byaranze aka gace, reka tubibaze mugenzi wacu Uwimana Olivier. Iki cyumweru nibwo Tour du Rwanda 2025 yatangiye n'isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu ku nshuro ya 17, ikaba ari ku nshuro ya 7 igiye kuri 2 n'igice kimwe, ndetse uyu munsi nibwo hatangiye agace ka prologue, n'agace gakinwa kubera ko katagejeje ku birometero 8, nabwo gakinwa nka etape. Aha ni kuri stade Amahoro i Remera, hakinwa agace ka prologue harebwa umuvuduko wa buri mukinnyi, n'agace kareshyaga n'intera y'ibirometero 3 na metero 400. Nk'uko byari biteganyijwe ku isaha y'isa 5 n'igice, isiganwa ryatangijwe ku mugaragaro na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari kumwe na David Lapartien uyobora ishyirahamwe ry'umukino w'amagare ku isi UCI. Abakinnyi 69 bari mu makipe 18 nibo bitabiriye iyi Tour du Rwanda ya 2025. Agace k'uyu munsi rero ka prologue kaba kayegukanywe na Aldo Talieu, akaba rero ari umukinnyi wa Roto Development, ndetse akaba ari umukinnyi wakoresheje iminota 3 n'amasegonda 48, ahita yambara umwambaro w'umuhondo. Ku mwanya wa kabiri akurikirwa n'umufaransa Fabien Dube waje nyuma y'amasegonda 2 n'iby'121. Mu Banyarwanda wabashije kuza hafi ni Masengesho Vainqueur wa Team Rwanda, yaje ku mwanya 31, arushwa na Aldo amasegonda 23 n'iby'188. Masengesho Vainqueur n'umunyarwanda mwiza kuri aka gace ka prologue arashimangira ko batagize ibihe bibi kandi baza gukora ibishoboka byose ngo bafate umwenda w'umuhondo kuri uyu wa mbere. Bitewe na prologue y'uyu munsi kubera ko yari n'ahantu hatambika cyane, hari harimo n'umuyaga, dukurikije kubera ko hano twatsinze, kubera ko n'indi stage zisigaye urumva zirazamuka, kandi abanyarwanda twese tugerageza kuzamuka, dufite gahunda na intego yo gutsinda ama etape, byaba ngombwa tukanatsinda tukayitwara Tour du Rwanda. Bamwe mu bakunzi b'umukino w'amagare bashimishijwe no kongera kubona iri siganwa ngarukamwaka, ndetse banavuga ko bafite icyizere cy'uko abanyarwanda bazitwara neza. Amazina yanjye banyita Izobayo Darius, ndi umwarimu nigisha mu karere ka Ngororero, nkaba nazamutse i Kigali ari ukureba igare binzanye.
cyane rwose. Ikintu cyatumye nza kureba igare, urabona kuva ryajya kuri 2 n'igice kimwe ryaba internationali, imitegurire ku rundi rwego, urabona ko rwose ibintu bimeze neza cyane, nubwo abanyarwanda kuri prologue bitabashije kutugendekera neza, ariko ndizera nashidikanya ko mu zindi etape ziri imbere tuzagenda twitwara neza cyane. Cyane abanyarwanda bafitiye icyizere, ubumenyi bwabo bwariyongereye, barazamutse, bariyongereye, bongeye speed yabo ku igare, ibintu byose barabyongereye. Mu banyarwanda babonye ibihembo harimo kandi Ruhumuriza Aime ukinira ikipe ya May Stars watowe nk'umukinnyi w'umunyarwanda mwiza, ndetse no mu bindi bihembo byatanzwe umuzamutsi mwiza cyangwa se Best Climber yabaye Milan Meten w'ikipe ya Roto Development. Umukinnyi kandi ukiri muto yabaye Aldo Tale, anaba kandi n'umukinnyi w'agace k'umunsi cyangwa se stage winner. Warushije abandi kunyukira igare ku murongo Best Sprinter yabaye Joris Delbove w'ikipe ya Total Energy, ndetse umukinnyi w'umunyafrika warushije abandi yitwa Kylian Goje akinira ikipe ya Afurika y'Epfo. Ikipe nziza ya Prologue yaje kuba Roto Development. Samson Ndayishimiye ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda Ferwasi, asanga imitegurire y'isiganwa ry'uyu mwaka ishimishije kandi n'abanyarwanda batanga icyizere ko bazitwara neza. Umunsi wa mbere wa edisiyo ya 17 ya Tour du Rwanda na konfirma ko urangiye neza ku masaha twari twageneye. Ari abafatanyabikorwa, ari abakinnyi nabo barangije neza bose, abafatanyabikorwa bose babonetse bari bahari. Tugashimira cyane cyane His Excellency Perezida w'igihugu washoboye kuza kuba ari kumwe natwe mu gutangiza rino rushanwa. No mugisha kuri twebwe, no mugisha ku bakinnyi. Mu minsi 8 iri imbere yaduhaye umugisha, so byagenze neza muri make. Amezi angahe bari kumwe babana batraininga hamwe, so ni ishema, bameze neza, bafite morale rwose, kandi monye bose banarangije neza. Ubu irushanwa rigiye gutangira. Agace ka mbere rero kirisiganwa kazakomeza ku munsi w'ejo kuwa mbere, ubwo bazaba bava Irukomo berekeza Ikayonza ku ntera y'ibirometero 157 na metero 800. Akaba ari agace ka mbere rero kitezweho ko bazasoreza mu gikundi cyangwa se muri sprint, tukamenya ese Aldo arakomeza kwambara umwenda w'umuhondo cyangwa harundi uzambara uyu mwenda w'umuhondo. Uwimana Olivier, Televiziyo y'u Rwanda muri Tour du Rwanda.